Pitanje iz opšte informisanosti. Prvo pitanje. Dividenda je pod A. Udeo u dobitku koji pripada vlasniku deonica. Pod B. Osoba koja utvrđuje tačnost vage. Pod C. Planinski greben koji razdvaja vode dva rečna sliva. I pod D. Stari duvački instrument. Tačan odgovor je pod A. Udeo u dobitku koji pripada vlasniku deonica. Drugo pitanje. Šta je za Otela bio korpus delicti Desdemonine preljube? Pod A. Bočica otrova. Pod B. Narukvica. Pod C. Jagluk. I pod D. Prsten pečatnjak. Tačan odgovor je pod C. Jagluk. Treće pitanje. Hemijski simbol kiseonika je pod A. P, pod B. C, pod C. S i pod D. O. Tačan odgovor je pod D. O. Četvrto pitanje. Ako se nešto dešava u zemlji Karioka, onda je to u pod A. Španiji, pod B. Brazilu, pod C. Italiji i pod D. Argentini. Tačan odgovor je pod B. Brazilu. Peto pitanje. Zamenjivanje bolesnog organa zdravim, koji se usađuje na mesto bolesnog, naziva se pod A. Translokacija, pod B. Transakcija, pod C. Transpozicija i pod D. Transplantacija. Tačan odgovor je pod D. Transplantacija. Šesto pitanje. Namet je pod A. Polurasni pas, pod B. Muzički instrument, pod C. Vrsta dažbine i pod D. Vrsta ašova. Tačan odgovor je pod C. Vrsta dažbine. Sedmo pitanje. Ambrozija je pod A. Jedna od najpoznatijih alergenih biljaka, pod B. Ptica trkačica, pod C. Vrsta gljive i pod D. Narodna nošnja. Tačan odgovor je pod A. Jedna od najpoznatijih alergenih biljaka. Osmo pitanje. Dubiozno znači isto što i pod A. Neugodno, pod B. Mračno, pod C. Sumnjivo i pod D. Duboko. Tačan odgovor je pod C. Sumnjivo. Deveto pitanje. Mantisa je naziv za pod A. Vrstu velikog insekta, pod B. Ekstremofile, pod C. Broj u logaritamskim tablicama i pod D. Popove. Tačan odgovor je pod C. Broj u logaritamskim tablicama. Deseto pitanje. Kada se za nekoga u sportu kaže da je outsider, to znači pod A. Da je izbacio loptu van igrališta, pod B. Da ima veoma male šanse da ostvari pobedu, pod C. Da je on pomoćni sudija i pod D. Da je to igrač koji će napustiti igru i biti zamenjen. Tačan odgovor je pod B. Da ima veoma male šanse da ostvari pobedu.